Isang aldaw at panpanunutan kasasaan daytoy adiyan agpulko ka kaputrigan yunti yung pagyamanan at kaligkan manamnama ka Jesus ang aya mapan ka lain kinkwana rakotal na biyagitin na ada cimpo nakapuya mati ini yang penana memakirkan manakan at patulikan sudah duman at salita kabul panas dia indah tumpangnya atalika mananama Yesus ada ayah abangka lain kuat